Adwa ya me yire ya me mpena obia bo me nkwan yo wana me wado wana me yalo tenten adwa ya me yire ya me mpena obia hwe me nkwan de o wana me wado wana me yalo wana boss a ne fe no Kwadee Makwa de ba so TV dwumadie so anyum bi wo Ghana ha bi ate na me n'eje ho adwa ya me yire ya me mpena obia bo me nkwan yo wana me wado wana me yalo tenten adwa ya me yire ya me mpena obia hwe me nkwan de o wana me wado wana me yalo wana boss a ne fe no Kwadee na yahu video bi wo tentafi je so awe ho sebe awe ho yi pa say Ghana your music industry power hapande bia sata wade kasa asembia na nkofo edinatem semo ebini no hwebe bia babantie bo nduru ye pa ne nyu sofo no so mic mo a tell bi ye o na bravo na lifestyle he said get to know you said you na ekosu so ya you said you yenim wa be so music industry Ghana as bit ma hwehwe mu ne ya support wa brand so wo ku bi bo ni ko mutima boa no obia yi ni amana ene wonam won tina ngo we ne behu na no record no na wo de ato internet so ne ngu na ni mase we ne behu na record ato internet so ngu na ni mase enye o ma yujai na mpani fo mu mre mu ntam na mo nya bente mo mani wansa na Ghana fo ye pesa ya hweli pan wo wi ansa na sebe ya babidi na yi ase e bo nsa kese ma abusua no se ne ka bi ko abusua no kwa mboko amfi no ade aze when we no na be gina ho nsa be kire nsu akese na ho ahwa wi ha na ho ahwa minister wi na ho ahwa MP wi na ho ahwa na gambrofo na ho ahwa afo de munimo ansa gambrofo wa toilet na mo de nam TV station se mo jiska de munimo no be ka se na me adwuma TV station na akubi sa na mo de ba ya mfimo so for mfimo aso wa mfimo who computes ka 500,000 5 billion so wa BTV station 1 year to 2 years we 5 billion ko nyum dobetua na wo na ubi TV station za 1 year 2 years an ka betua e mani wanim all wani put off the bia ufa pe no atwe de ope nan nam gofo no gu nkofo no mo diska bi so mani dambo fo monemo munye the right thing umfa monye ntofo no bre hisa ntuni bi okro Ghana wo ja ne wo to akota be cha sabi wo prapra bi na sabi wo think of wo sabi eja nan e bo ne che so betena Ghana atonyom e da so be mo Satawale ko sase ni de bia o mo de bia enzo wo kan ho asema ne nkofo bi tinatem na Satawale pekasa Satawale we say enzo de wo kan he's right nti sa institution na ho de pa na ye sa gambo institution de pa na ye music industry na ho de pa na ye bia boa etimam o mo ye tonyom no ye na eboa wo mo ye pipipe bia ni eboa wo mo bi kwa ho him a obewu o de na musa obewu o yare ya obi na individual person akwa na doye na ya twa beto baby na he na say na Ghana fo ni abo akra but ya na timu banka hyase na mobu anso nka na mobu ani pana ka bia sa mbe ngo nru sa pati ase Kwadee isuri bai aba bo nya bi nkwa na first time o aba to so be 3 4 times ni pani ben ana institution be pa na asori akwa koboa no temo twa manatwe he de waye hwe Kwadee pa hede fo awofo aye nti sabi se wo no wi se wo no ni bone bi de binim se wo no wi asam karam de ka se wo no ma de bone bi ana wo no bibi ni nyina mo nso mu na mo hwehwe mu na mo wa no se bi obi na no kokora na makobua na mo mfa no nkora mo wa no na mo te faako na mo hwɛ se wo mu na mo ye na yi na mo bɛde nsa na nkofo anye di na to nwu ase ne hia mboa mo nya hwehwe ni mo nnye Ghana music industry mo nya hwehwe ni nnye gambo fo mo so nyi mo dum yi na mama ye hu so mfa so bi o mai no ye hu so mfa so bi a gambo fo de mi se de mu nimu ane se mo ba twelete mo ma de yi ni nam offices comfort TV stations ni radio stations mo diska na wabonyu wa ya wabonyu 2 years ndumetua 300,000 200,000 100,000 na mo bedi akochadi mutimi bakra bageni ho mutimi ba ne ye bageni se ayi ntumi nya ko ntua bi si na yo wase tua si ni o mbo ni mo yo die pa mo ye manutofo no munya hwe ma wo mo omwa ho bre no mo nka se bre didie munyai na mwa mo
abusia muri manuasi mo me enkwade ngo Kwadee video no na mo hwe de wire odi na hono ma sebe enkofo mpanifo bi hwe wasam nka mo enkwade na sisi e abusia medamase sem ko hwe video no na lesre gamble from mpanifo ene Ghana mpanifo music industry no momwa won na sebe omo se no kwa momwa won omo kwa hwe mu nso momwa won na se omo yibia mo ma no mo ntwe mo nipa ni nwansa na sebe maba ba hwe na kira kwan na maba na yi asebe bonsa akese abeje abetonsu akese abebo abekire nyum abefawi abesi enye na Ghana for pe sebe dofu chen sebe wotinkom abusia medamase sebe mo hwe me o so TV dwumadi so. Bye bye. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.